Ikaze ku makuru agezweho kuri aya manywa. N'ubundi iki ni cya gihe tubagezaho amakuru atandukanye aba agezweho hirya no hino ku isi. Reka tuyahere ku mirwano ikomeje kuvugwa muri Congo hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta Fardc ndetse na Sadc n'abandi bambari bazo aribo Wazalendo, FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. N'ubundi imirwano hagati y'izi nyeshyamba irakomeje cyane cyane muri teritwari ya Masisi, bagwana berekeza mu mujyi wa Goma ndetse n'uwa Sake. Ni imirwano ikomeje guhanganisha ingabo za Congo ndetse na Sadc n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Bikomeje kubera muri teritwari ya Masisi cyane cyane ahitwa Mweso, Mushaki ndetse na Karuba. Ingabo za Congo zimaze igihe zigaba ibitero ahari ibirindiro by'inyeshyamba za M23 muri iyi teritwari ya Masisi igenzurwa na M23. Ni imirwano yatangiye gufata indi ntera mu kwezi gushize kwa Mutarama, ndetse abakurikiranira hafi iby'iyi ntambara bateganya ko ishobora gukomeza kurushaho gukara muri uku kwezi kwa kabiri, bijyanye n'uko abo mu mutwe wa M23 ihanganye nayo bateganya kuyiviraho indi imwe mu rwego kugira bayivane mu birindiro byayo kandi bayitsinde, bayitsensure burundu, bayikure muri aka gace ndetse byanarimba bakayikura muri Congo burundu. Umuvugizi wayo akaba akomeza avuga ko ingabo za Congo zongeye kubatera mu birindiro byabo biherereye muri teritwari ya Masisi, ariyo mpamvu intambara ikomeje kurimbanya muri iki gihe. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yanditse ku rukuta rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, ingabo z'ubutegetsi bwa Congo ndetse n'izindi byihuje zasubukuye kugaba ibitero ku baturage cyane cyane mu duce dutuwe cyane twa Mweso, Mushaki, Karuba no mu nkengero zaho. Ziri kwifashisha imbunda z'imizinga ndetse n'ibifaru na drone ku baturage baturiye muri utwo duce twavuze haruguru. Kanyuka akomeza avuga ko yibukije imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango y'ubutabazi ko ingabo za leta ya Congo ziri kubangamira Mweso ndetse n'utundi duce abaturage baho bahatuye, ziri kubica bunyamaswa. Agaragaza ko ntacyo iyo miryango mpuzamahanga ibafasha, nta n'icyo ibivugaho, yicecekeye yaruciye ikarumira. Imirwano yo kuri uyu wa gatanu ije ikurikiye indi karahabutaka yiriwe ibera muri teritwari ya Masisi. Ni nyuma y'uko hari haje umuyobozi mushya ushinzwe ingabo z'umutwe wa 34 mu ngabo za Congo. Ni imirwano yasize ku ruhande rwa M23 ivuze ko yigaruriye utundi duce dushya dutandukanye aritwo Rushonga, Majagi, Kabushumba, duherereye mu birometero 5 uvuye ahitwa Ngugu, nk'uko ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ibarizwamo ryabitangaje. M23 kandi n'ubundi ku mugoroba ku wa kane yari yatangaje ko yigaruriye umusozi muremure wa Kagano nyuma yo kwirukanaho ihuriro ry'ingabo za leta ndetse na Sadc n'iz'u Burundi. Ibi bikaba bibaye nyuma y'uko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Félix Tshisekedi yohereje General Major Shoramabondani nk'umuyobozi mushya w'ingabo zo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Congo, mu rwego rwo gukomeza kugenzura imigwanire mishya y'ihuriro ry'ingabo za leta ndetse na Sadc bwo guhasha uyu mutwe wa M23. Bavuga ko bagomba kongera umubare w'abasirikare nibura ukagera ku 100,000 mu rwego kugira ngo bagwanye izi ngabo za M23. Uyu akigera ku kibuga mpuzamahanga cya Goma giherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, akihagera yakiriwe n'abayobozi benshi cyane harimo aba politike ndetse n'abandi ba gisirikare bo muri aka karere k'iburasirazuba bw'iki gihugu. Nawe ahita basaba ubufatanye busesuye mu rwego kugira ngo babashe kurwanya uyu mutwe wa M23, kandi abizeza ko amahoro agiye kugaruka muri aka gace.